Beka uyeni uyeza. Beka uyeni uyeza. Uyeza. Beka uyeza. Beka uyeza. Kokili. Uyeza. Somtanga beza sisonge maeza. Somtanga beza sisonge maeza. Maeza. Chuza yembela. Chuza yembela. Somtanga beza uyeni uyeza. Beka uyeni uyeza. Beka uyeni uyeza. Uyeza. Beka uyeza. Beka uyeza. Kokili. When wrote Moses, as a man threatened with when that nothing got to the Kaya, I wrote it, and calls are always Joma, Pulumio, who calls are the true gods. Can you just imagine the impact that his mother had? Uthiwa mama ke wamfundisa ukukhuleka uMoses. Wamfundisa ukukhonza uNkulunkulu weqiniso. Kuthiwa kuthe kufika isikhathi sokuthi athi Moses ehamba ngoFaro wayeseqedelane laye. Wathi hali ngathatha mina senginjani? Sengiqedile sokumunye kwasutha kwakhula kwaqina kwagxila. Sikhuluma nge-Christian education. Wangayisilo cebo likaNkulunkulu ukuthi sibe labo maid, likhona bomama. Uzathatha umaid ongumziyoni. Wena ungumsala. Ungamangali nxa umntana wakho esefuna ukwenza okwangale. Anti ikhwathone kumunye. Ikhwathona lapho phela. So, isifundo lesi ngicela ukuthi sisilimukise ukuthi njengabazali we play a crucial role. Silengxenye esiyidlalayo eqhakathekileyo ekufundisweni kwabantwana bethu. Bengakangeni ezikolo kuthiwa sinanzelele njengabazali ukuthi uNkulunkulu usiphile umsebenzi ukuthi senze njani? Sibamunyise bamunye bakhule sibondle basuthe bangaphumi. Mina ngizibuza ukuthi umntwana esebone unkanya bepalace wathi hayi ngcono ngezihlalela mina emaphandleni labakithi ngcono ngelusa inkomo ngishiyane lokwezimoda lokunkanya ngoba mina ngikuyini ngingumntwana kaNkulunkulu. So sizananzelela ukuthi khona uverse 10 lapha khona umntwana wakhula wathi semhambisa kundodakazi kaFaro. He became her son. iBhayibheli litsho njalo. But in the true sense of the word, Moses was not the son to Pharaoh's daughter. Yikho sokuphambili ngale simbone senza njani? Esiyakulwa ebulala umuntu. Ngoba lecebo likaNkulunkulu wayekwazi ukuthi uNkulunkulu is raising a deliverer for Israelites. So yena ngoba wayetrainwe sekunti ama-Egyptians ukuthi they sophisticated military lokuze training. Moses wayezitshela ukuthi uIsrael uyakukhululwa ngempi. So yikho simbona esebenzisa amandla akhe embulala angithi. Right. But sizathola ukuthi khona i-education ayitholayo ngakibo ekhula yiyo eyenza ukuthi enze njani? Agxile phakathi kwempilo yakhe yobuKristu. Mbhala umbuzo lapha ngathi thina sisecamp abantwana bethu banga. Where are our children? Bangapha abantwana bethu? Banga. Abanye asindaba ngithi ngoba sifake ezikolo ezinga share the same religious beliefs njengathi anti ngesikhathi lesi vele nxabe ngama-borders abavali basala ngathi esikolo bekhona ngale esikolo kuyini abakumunyayo bazali kuyini abakufundiswayo. Then sizananzelela ukuthi khona nxa sikhuluma ngendaba ze-Adventist Christian education into yokuqala ukuthi siyinanzelele ukuthi thina njengabazali labotitshala ngolimi lwanamhlanje kuthiwa same WhatsApp group. Usitsho ukuthi sinemsebenzi onjani? Ofananayo sonke ukhangele ukuthi senze njani?
sifundise abantwana bethu. Sibafundisela ikhathesi, siphinde sibafundisele lani lekusasa impilo that is to come unto the everlasting life. Akusoze kuncede ukuthi abantwana bethu sibafundisele ikhathesi bese belahlwa in the world to come. So izikolo zethu, amakhaya ethu, zonke zona ziyana zindawo esingaziza sithi ngama mission fields. Kusitsho ukuthi indawo zokuvangela. Siqalisa sifundisa abethu abantwana. Besuka lapha beye ezikolo utitsha sesiyathatha over. Kodwa ngizothi sinanzelela ukuthi khona the time sebehanjiswa ngale. Kumele ukuthi ngikhaya besuke sebenjani? Sebesuthi, grounded. Singafunda ku Deuteronomy 6 verse 6. uNkulunkulu uyasilaya futhi njengabazali ukuthi incwadi leyo eliBhayibheli angithi kuthiwa kumele siyifundise diligently. Angithi sifundise abantwana bethu lapho sihlala phansi, lapho sihamba, lapho silala, lapho sivuka. So that is the special duty of parents. Okungadinga ukuthi siyineglect kumbe sithi delegate it to someone else. Ibandla likhona. Kuthiwa abantwana bethu kumele befundiswe ngoNkulunkulu ongumdali wezulu lomhlaba. The great and precious truth of God must be taught in the home. Angithi kuthiwa khona i-training le eqalisa ngekhaya, i-training esibone uJoshebet etraina ngayo uMose. Yiyo futhi i-training epiwa uSamuel umama ke uHanna. uDavid, this is the training that he received. Singananzelela uDaniel wasuka ngekhaya esuthi. Wathi sefika eBabylon, it was too late ukuthi ahugwe impilo yeBabylon. Indaba ebuhlungu bazali ukuthi abantwana bethu once they are out of our homes, iBabylon iyabahuga. Umntwana uphenduka ngekhaya esekhuluma language different. Uphenduka ngekhaya esegqoka different. Uphenduka ngekhaya esesidla different. Khona phana njengabazali kuthiwa siyabe silele on duty. Ibandla likhona. uJesu laye umama wakhe uMaria wamdlulisa through the same training, wafundiswa ngekhaya angithi. Then nxa sesinanzelela kuthiwa khona i-training leyo yenzelwa a further provision by establishing emuva ngale zazibizwa kuthiwa they are the schools of the prophets angithi ezayi-establishwa ngubani? nguSamuel. So kuthiwa izikolo lezi zazivulelwe okwakuqala to act as a barrier against corruption. Sizananzelela ukuthi khona umhlaba wethu siphile emhlabeni osunjani? Osumubi. And uSathane usebenza kakhulu ngabantu abanjani? Abatsha ngithi. And then okwesibili, izikolo lezi they were established to provide for moral and spiritual welfare of the youth. Abantwana bethu kuqakathekile ukuthi benze njani? Badle okwakomoya, bagxile. Nxa sebegxilile, kuthiwa we are going to produce leaders who fear God. Ngicela ukubuza ukuthi sisakela nanzelela ukuthi uyahlangana nodokotela. Udokotela ole-patient ele-problem angithi. Patient lana asithini ule-lung cancer. Ibandla likhona. Udokotela am-attend upatient we-lung cancer, amtshele konke, amnika ama-recommendation. Kodwa eqeda kuma le patient yakho uyaphuma emuva ngale ayebhema igwayi. Silakela ukubona khona kwenziwa yikuyini. Education eningi is producing educated children. Kumbe omunye wazi wathi educated devils. Ngoba singabafundisanga okwesaba uNkulunkulu. Singabafundisanga ukuthi umzimba litempeli likaNkulunkulu. I-knowledge uyabalayo. But ayehluleki ukuthi apply that knowledge to better himself. So he cannot be a prosperous leader or a productive leader. Sikhona abantu. So kuthiwa the best place esingahlanganisa khona udokotela, unesi, uteacher, uengineer, ubuilder, umlimisi. The best place esingabahlanganisa bonke kawani sibafundise ngokwesaba uNkulunkulu. Liyakwazi ukuthi kungathi isikolo sakuqala ngekhaya, isikolo sesibili anti our Christian schools angithi ibandla likhona. So sizananzelela ukuthi emuva ngale izikolo leziyana zathi ziqaliswa, abantwana babefundiswa imisebenzi yezandla esesibona ingani ayisela style. Ibandla likhona. Phela kulesikhathi kwakungani
vele ukuhlala ekhaya kunastyle uNkulunkulu wasilethela iCovid my elder ukuthi go back liyefunda ukuthi umuntu udla ngezandla zakhe not ngokujingiriza ibandla likhona kuthiwa every child was supposed to be taught a trade umntwana wakumele esebenzise izandla zakhe kanti sabantwana bethu umntwana uyabuya endlini ethwele igrocery oyinkazana kana la 5 O levels umama ethi uhlakaniphile kahlakaniphanga socebo likaNkulunkulu abantwana bethu abafanyeza ukuthi uyangwava ngwava abanye bathi yona le ungwava ngwava yibumbava ngoba uqila abantu thina sibuke njengabantu lo vele ikhona kakwanisi lokubanga vele ihloka kakwazi uzasimaza linyekeleni utshonelele but ufuna ukudla utshonelele but ufuna ifoni utshonelele but ufuna i-airtime uzayithatha ngaphi imali ye-airtime so icebo likaNkulunkulu wazi abantwana bethu bonke abafundiswe ukusebenza ngezandla kwakungela ukuthi lo liyelo bona uzakhomba aphile ngokukhomba no ko-Israyeli kuyasetshenzwa no easy money. Amen. So in our institutions sithi thina sifuna ukuyakha izimilo zabantwana bethu. We want to build their characters. Nxa sisakha izimilo zabo sakha umphakathi. Sakha lebandla likaNkulunkulu sakhe lesizwe. Sizwe sethu sibonile. Thola ugrade 7 ukuhamba kuqaphile ungabona imoto. Ngoba sokufuna ukudla phela ichicken. Umntwana kafunde. Thina sikhuluma ngayo ukuthi wokulithiya nathi. Yena ngikhuluma ngayo le nkukhu green bingaze limbone njalo. Wawuphi yokulithiya imayigaba ukuthi ithiyani leli ngelikabani. Yelakho. Take care of it. Tholi profit khona lapha. But abantwana besikhathi they are not working. Nathi siyasupporta nje ama-parents. Hayi lo linyekeleni kakwanisi. Engakwanisini. Icebo likaNkulunkulu is you work. And you eat the labor of your hands. Akulaza ukuthi uzaphonga ukuthumela ama-message ngefoni imali ibisingena. Uzahlekelela isidala sikunima work. Amen. Kuthiwa babefundiswa ukuthandaza. Singananzelela uJesu who is our greatest teacher. Wayephila impilo yani? Wayephila impilo yomthandazo. uJesu wayefundisa, uJesu wayechumayela, uJesu wayeselapha. uJesu wayesenza konke lokho kuyizinto kuhlangene nje kuyi-one ibandla likhona. In other words, we have to teach abantwana bethu ukuthi in life kunesikhathi sokusebenza, kunesikhathi sokuba spiritual. Engatshoni umntwana kuphela ese-church. Buya e-church, but remember you also have to work so that you eat the labor of your hands. From there, hamba ukhuleka. Usuka lapho hamba onakekela indingeko ze-community. Serious, abantwana are very selfish. Ezisuka usozibona umntwana eqamula i-lollipop. Lezokuthi hayi kuyi-one kuphela. Kuzadlwe yi-one abanye bekhangele befawukela begxoza indenda. Sezisuka sezizondile. Thina sisincane sizenza njani? Wawusiqamula namagasela. Omunye ethola uyiphiso ngawo, omunye ethola iphiso ngawo, omunye iphiso ngawo, iphiso kungaka. Kasi abantwana uyahambe esebenza abe so selfish. Uyethenga ifoni edurayo mama kwengela nambheda. You can't even share. You can't even see indingeko ngekhaya. Silahlekile ku-education bazali mana ngithi nami ngilahlekile. Because lana bami kusebenjani? Selfish. Abantwana kumele bebekwazi ukuthi we must share. Kulokho okuncane esilakho kumele senzeni njani? Sisheye. Kuyisikristu kufana noJesu ukunanzelela indingeko. Anti thina imfundo lesikhangeleyo engekhaya kumbe ezikolo, it's a mission field. Singananzelela uMinister of Healing yasinika okuthiwa yi-Christ method and page 143. To be Savior mingled with men as one who desires their good. Umsindisi wazihlanganisa labantu njengalo owayebafisela okuhle. He showed them his sympathy for them. Wabatshengisa uzwelo. Ministered to their needs. Wagcwalisa indingeko zabo. Won their confidence, then he begged them, follow me. Wathi sebazuzwa sithenzani njani? Yilandeleni. So abantwana bethu bona labana, we are supposed to minister to them. Ungeze ubuhlungu baba mama ngikhangele ukuthi wena use-church umntana kwi-church kayifuni. We haven't used this method. Eyiyo umamelelo ethathi yiyo kuphela ezasinika the true success. So singayisebenzisa leyo sithi reach out to them. Sizananzelela ukuthi khona siyathola imphefumulo yabo. Ngekhaya lasezikolo zethu. Kuthiwa wonke umntwana
is a child of God, created in the image of God. And every child is capable of being great. So singakhangela abantwana bethu sihlesiba conclude ukuthi hayi lo very lokhana. Abantwana bethu thambile sibakhuthaze ukuthi ngoNkulunkulu siyakwenelisa konke. Umntwana kumele eqale esaba uNkulunkulu, azinanzelele ebese kubona ukuthi khona yena uNkulunkulu ulawo amandla ukuthi emenze njani, amenze ebe ngusomeone omkhulu. Ibandla likhona. Then sizananzelela futhi ukuthi isipho lesasipiwa wonke umuntu. Singahamba siyafunda encwadini kaEphesians chapter 4 verse 11 no 12. Iyasitshela ukuthi khona uNkulunkulu wayenika ngendlela ayibona injani ifanele. So thina sonke lapha as though unguparent, you are a teacher. What I am a teacher? Yes, as though ungugogo, ungubani? Ungutitshala. Right. Then we transkhangelele ukuthi umntwana akhule balanced. Akhule futhi in all spheres according to Luke 2:52. Sisakhumbula? Yeah. Kuthiwa uJesu wakhula in what? In wisdom. Wisdom kanje kuyini? Ukuhlakanipha singakubala lapha kuSpsalms 111 kuthiwa ukuyesaba inkosi ikuqala kwani kokuhlakanipha. So wisdom esithola ngapha eBhayibhelini. So siyaqala ukufundisa iBhayibheli. So ekufundeni kwethu iBhayibheli kukhangele ukuthi abantwana bethu benze njani? Bakhule befundiswa yithi bazali. And okwesibili kuthiwa wakhula in stature. And sesingakukhangela lapha amaningi kade sikhuluma ngabantwana badinga ukondliwa, badinga ukunakekelwa, sibona ukuthi indingo zabo zinjani, zisuthisekile. Esuka lapho kuthiwa wasekhula in favor with God and with men. In other words, uJesu ukukhula kwakhe kwakubalance. Ukhona omunye umuntu ukuthi khona labantu kazwanani, labantu kazwanani vele labanawo bakhe ngekhaya, kazwanani ngitsho even lani bazali bakhe. So khona phana kabe kuJesu uthi njengabazali kukhona lapho esenze njani, esikhuthe khona ini, esikhuthe ugatsha. So sikhangelela ukuthi kunjalo futhi nxa singabafundisa iBhayibheli, sithina sabafundisa umsebenzi yezandla ante trade, sifundise leBhayibheli, sizananzelela ukuthi sesi-educate bonke ngokuthathu the 3 H's and ikhanda sesifakile iwisdom wafunda ngoNkulunkulu, sasesifaka la leyi eyinye iknowledge adinga ukuthi abe nayo ukuthi aziphilise esemhlabeni. Kusuka lapho sesisiya-educatani inhliziyo ukuthi akhule ekwazi ukwesaba uNkulunkulu. The best place ekufundisa abantwana bethu ukuthi sebekhulile bengathathi itshoko ngome, ayisikho esesemsebenzini esedizisa ama-passport. Hayi, uqalisa engekhaya ngento ezincane efunda ukuthi mntanami akuthathwa ama-brides. Ibandla likhona. Kusuka lapho sesibafundiseni futhi lapho sesibafundise ngezandla, umntwana usephelele. Ibandla likhona. Kuthiwa khona iBhayibheli yilokuphela esilisebenzisayo as the basis of true education. Then we need to integrate ukukholwa nokufunda kwabo. In other words, kumbe kungekhaya kusezikolo kumele kube lesikhathi sokuthi siyazinika isikhathi se-devotion, siyazinika isikhathi sokukhuleka, siyazinika njalo isikhathi sokuvuselelana okwakomoya. Thina ngale sobiza siwathi ngama-spiritual emphasis. And then sesikwenzile konke lokhu kukhangelelwe ukuthi we are going to be excellent. Kuthiwa higher than the highest is God's ideal for his children. uNkulunkulu bakhangelanga ukuthi sihlale nje singomadluphuthu, singabantu abangaqondakali ukuthi ngabantu abanjani. Kukhangelele ukuthi singafundisa abantwana bethu lathi bazali siphila impilo ezinjani, eziqotho. We are going to reach that standard. uNkulunkulu akhangela ukuthi senzeni njani sifike kuyo. So kuthiwa sinanzelela ukuthi khona kukho konke lokhu thina abazali labotitshala kumele sisebenze sinjani, sibambene sindawonye. Then ngicela ukuthi ngikhulume nge-theme song yethu bese ngithatha ama-comments isikhathi sesihambile. I-theme song yethu ithi yona baphi abavuni abazokuthi inyanga ezivele emasimini, thathana amasikela eqiniso lisebenze uze uphele ini umsebenzi. So singakhangela ukuthi iqiniso lingubani lona. John 14 verse 17 uJesu uthi ngingubani? Ngimi indlela, I'm the way, the truth and the life, lokuphila. Then John 17:17 uthi sanctify them through thy word. Thy word is truth. Babeke eceleni ngelizwi lakho. Ilizwi lakho liyikuyini? Liliqiniso. So abantwana bethu they must be different
Nxa abantwana babanye bonke imphimbo yethu intengu, abethu must be different ngoba sesibatshengiseni indlela leqiniso lokuphila. Ibandla likhona. Kuthiwa thathana amasikela eqiniso. Mina ngiyavuma ukuthi njengomzali I'm sleeping on duty. So kudinga ukuthi ngenze njani? Ngisukume ngiyethatha lami isikela eleqiniso, ngisebenze uNkulunkulu azanjani? Aze awine ngilethe zabe sithi hayi mina vele sengikhalela phela ngishiye sokuthi manje asichiye bazali kumele sifundise sikhuze isibhakabhaka size siqhaqhele. Ngicela ukubona abantu ama-comments. Alright, ngiyabonga. Ngicela linike imic umakoti wami lapha le comment. Siyabonga. Omama kade sithina sesithanda into ezilula kakhulu. Into ezinzima azisazifuni. Umuntu angabambanga nisebambe enzima uyabe senganisethi uyabe secabanga ukuthi uzehluphile. Kanti vele kumele ubambe nzima nxa umama ukwenzela ukuthi xa utrena umntwana umtrene kuhle angathuli. Kanti vele omedi phela asikhonza labo asibavuni ngenxa yani ngoba isimilo lesenyiso sona nginganiselandeni ayisiswe nyiso sona ngikhaya. So umedi ngiyamthatha echechi kunzabani akuvumi ngoba uzaveza isimilo lesenyiso ngikhaya. So ikhona uzathatha ungiyedeni wenza ukuthi noma ngingakhipha ikharacter engalisiyo ngale ngikhaya akunandaba ngamxoxa soze kube kwaziwe bandleni. So umama ngicabanga ukuthi kuqakathekile ukuthi abantwana bethu sibakhulise ngendlela eyiyo efaneleyo. Ungafunda ku-Ministry of Healing page ngaphansi kwesihloko uchapter 32 kuthiwa khona indlela ama-Hebrews ayekhuliswa ngayo iqakathekile. Akulathuba emntwaneni okuthiwa khona aliqakathekanga. Konke esikwenzayo ebantwaneni bethu khona esibafundisa khona esibatshengisa khona konke esikwenzayo kuthiwa kuqakathekile kule influence umntwana nxa esekhulile. So akumangalisi ukuthi khona abantwana bethu lokho abayikho khona yikho vele abanjani abakudlileyo yikho abakufundileyo. So kuqakathekile ukuthi abantwana amathuba wona la esiba lawo kumele sibafundise into eziyizo eziqondileyo. Siyabonga. Singabi ngumankala wayelokhu echaya abantwana ukuthi hambani liqondile. Abantwana belokhu bebhulwa hambani liqondile. Sitshengise mama bambone layo uhamba ngaphi.